Jednog jutra Anastasija i Atina su uzjehale svoje jednoroge i uzletele visoko, visoko iznad oblaka. Ispod njih su se vidjeli gradovi, reke, planine i mora. Pogledaj kako je plavo more, uzviknula je Anastasija. A vidi one bele kućice dole, dodala je Atina. To je Grčka, hajdemo tamo. Prvo su sletele u glavni grad Grčke, Atinu. Na brdu Akropolj stajao je Partenon, veličanstven hram star više od 2500 godina. Pogledaj te visoke stubove, rekla je Anastasija. Nekada su ovdje ljudi slavili boginju Atinu, dodala je Atina. Ona se zvala isto kao i ja. Stubovi su izgledali kao da dodiruju nebom. Znaš li, šapnula je Anastasija, kažu da su u hramu čuvali ogromnu zlatnu statu boginje Atine, visoku skoro kao kuća. Atina je otvorila oči širom. Možda se još uvek skriva neko magično blago među tim kamenjem. Zatim su poletele ka ostrvu Santorini. Bele kuće sa plavim krovovima svetlucale su na suncu. Posle razgledanja sele su u hladovinu i pojele ukusni giros, tradicionalno grčko jelo. Baš je fino, rekla je Atina punim ustima. U podnožju planine Parnas princeze su stigle u mesto koje se zove Delfi. Nekada davno ovdje su ljudi dolazili da pitaju za savet proročicu Pitiju. Ispred hrama stajalo je napisano na starogrčkom, što znači upoznaj samog sebe. Princeze su stajale ispred hrama, začuđeno gledale i razmišljale o savetu koji je napisan. Prije nego što su nastavile svoje putovanje, princeze su sletale na predivnu plažu ostrva Lefkada. More je bilo tirkizno, a pesak beo kao sneg. Vidi kako je voda svetluca, rekla je Anastasija. Ovo je kao čarobna kupka, uzviknula je Atine i potrčala ka vodi. Obe su obukle roze kupaće kostime sa zvezdicama i počele da prskaju jedna drugu dok su se smejale. Zatim su otišle do planine Olimp, najviše planine u Grčkoj. Po legendi, tu su živjeli grčki bogovi, Zevs, Hera, Atena i drugi. Kao da smo stigle do neba, rekla je Atina. Pre nego što su krenule kući, prisustvovale su veselju. Ljudi su igrali sirtaki, poznati grčki ples, uz muziku sa bouzukijem. Princeze su zaigrale zajedno sa svima, smejući se, vrteći se u krug. Kada je sunce počelo da zalazi, princeze su se popele na svoje jednoroge i krenule nazad ka dvorcu. Ovo je bilo pravo čudo, rekla je Anastasija. Naučile smo toliko toga o Grčkoj, dodala je Atina. Te večeri, dok su bile u svojim krevetima, prisjećale su se današnjeg dana, a Mazija ih je pažljivo slušala. Atina je šapnula. A sljedeći put može Rusija? Anastasija se nasmajala. Ili Japan? Zvezde na nebu su svetlucale, kao da su rekle, čekamo vas. Tako su naše princeze posjetile Grčku i naučile da je svet pun priča, ukusa boja i mudrosti. Laku noć.